Evo ti jedna kamera pusa, aj kamera pusa. Ajde, da, objektiv jedan. Daj, znaš da se mrzi snimati. Ajde. Ćao ekipa. Evo Mini, reci kamo idemo. U Kranj. Ne znam. U Kranj, ajmo svi na glas, ono, u Kranj. Maja je živčana, Maja je živčana. Reci Maja, kakva je tvoja impresija ovako o putovanju? Ajde molim te slikaj okolo gdje ja trebam biti od 6 popodne. Zašto si tako bijesna? Pa to je priroda, tu su ljudi... Ja sam mislila da idem u Kranj. A to je velika razlika ili? Bar bi došla kasnije, u 9 na večer, a ne ovdje u Selendari od 6 popodne. Ali tu je nuklearka koja napaja između ostalog i nama struju, da ti moraš isto slušati tamo dikise doma i takve stvari. Znaš, moraš imati obzira prema njima ipak ona. Onda u redu. A, pogledaj u starom velikom, a to ti se zove Kostanjek. Dobro, nema problema, ja ću to naći. Tako da ako mi drugo vozit ću ti do kakvog sutra. Kaj tu? Stojite koja ste pokisni. Znao se trudimo. Mini, reci nam ko je ovaj band gore? Nemam pojma. Nemoj lagat, uvedi se sa pevačem, ne možeš tako da lažeš. U kameru. S kime? Sa pevačem bre. Ajme, ne. To nisi znala. Nisam znala to. Prvo smo došli, Hrvatska traži istinu. Hvala što ste došli danas. Sad je Krškom. Imamo malih tehničkih problema, neki kabeli prekidaju tu na mikrofonima, pa... Ja bez tehničke probleme! Pa čekamo Andriju da dođe sa duct tape-om. Duct tape, zakon! Taj duct tape neka patka, ono. To ti je patka ko lijepi sve, navodno. Patka? Ja sam čuo bio od svog starog ko radi na strugu, da ono, ako se zove, da je to patka ko lijepi sve. Eto. Kažu tako, to je legenda je to. Legenda bre. Eto ide.
zoomiram i... Imaš tu bre, evo ovako. Evo. Idemo desno. Okej. Hvala vam. Evo sljedeća stvar. Jedna od najnovijih stvari. Skoro pa je najnovija. Ne, svi ne ono za kvir populaciju. To je najdraža, ja sam kvir. Nikada u... Boga Ajde, čicu plus.
A sljedeći stvar se zove Getting Summer. Stvar govori malo ono neke scenske teme. Biti htjeli bi se zahvaliti svima danas koji su pomagali oko koncerta. Jure, hvala svima ostalima i svima koji su došli s nama danas. Borisu koji danas prodaje na distru naše CD-e. Možete inače kupiti za 4 eura. Izdali smo prije jedno malo više od pol godine CD. Evo, to je to. Ajmo. Sljedeća stvar nije naša, obrana od jednog starog hrvatskog benda, pa nadam se da neki od vas znaju Radikalna promjena, no pasaran. Yeah.
dalje. Hej, a sljedeća stvar je isto nova stvar. Se Kikse Pes u biti govori kako nekom šutnjom i njekanjem stvari nećemo ništa postići dok ne poduzmemo stvari u svoje ruke. Ajmo. iz Kostanjice, poput mene. Evo, hvala i našoj dvorskoj ljudi Njecu koji uvijek pleše na koncertima. Volimo ga. Ja da želim pojma. Baš si takav grup, bravo. Krško je fakat vruće, ovo je naša zadnja stvar autorska, zove se Ortodoks Punk.
svega još jedan put zahvala svima, zahvala Juri, zahvala svima koji su došli i kažem još jedan put da se da je možete kupiti tu na distru na stolu. Sljedeća stvar, nadam se da volite bogatu djecu na LSD-u, tek pozitiv. Malo se ugojio. Džimbo, ne Njec. Da, shvatila sam da misliš na džimbo. Tako je razlika. Može malo počas njema. Ali svjetlo. Što niste razumio počas njema? Samo počas slowly. Polakše. Polakše. Čekaj, svako me Ja se sjećam ako sam bio brz. Ne, ono, na tonskoj scenu... makni sa Nike-a, Night Vision ovaj. Šta? Pa ti sam spomek tebe na svemu skupa. Sve. Može i? Bok. Ajde. Gajo ti je rekao da si se ugojio, imaš komentar na to? Ko mi je rekao? Gajo. Gajo. Dođi, ja mojem sliku. Maja! Ajde, Miri. Di Maja, Maja! Ajde! Maja, dođi! Ajde, cijela Ajde, Zagreb crew. Ljudi koji su nisu sjedili na našem koncertu. Evo Zagreb crew, ja Đalje jako volim. Evo da sam bliže. O, fuj, mokar si. Još jedno. Znam je radi ko fotografa, znam kako je to. Ova dvojica, fuj, kakav ti to ogroman čir na leđima. Ma to sam se ogrebao na Koprivnici na gigu, onda sam svirao sa svojim bendom. Izvoliš. Ne, glavno, zahvaljujem. I ovo ti dalje snima, čekaj dok se vrati. A čekaj, stisni stop, eto ovdje, stisnemo stop.
have gathered here today on the anniversary of the great Pizdun! The 9th anniversary today. It has been 9 years, and all about the history here to tell us is our Domi! Hvala lepa. Danes proslavljamo 9. rojsten dan tega placa čudovitega. Daj. No, 9 let upam, da se bomo še imeli še, ne vem, 10 let fajn. Gremo zdaj na neki spit. Vse najboljše, Pizdun, kot najboljši plac. Ja, kapi tude, ja. Op. Eto, oče. Čovjek žena. Hvala. Živjela kamera. Hvala svim bandom, ki ste svirali tle, okej? Svim bandom, ki so do danes sad tle špijali. Vsem najlepša hvala. Hvala budnim hrupnom, ko so nas pospirali. MC-om, ko je nam skozi pomagal in res, hvala vsem, no? In vsem obiskovalcem, ko zdaj prišli gor. Hvala lepa. Samo štiman. Ima još. Rođendani od 15. čega. Evo, nadam se da ćemo se do tebe. Ja ću prilikom da zašto napravljeno pjesmu. Pozdrav!
Ajde! Zagreb, zabij gol, zabij gol. Kurac, stari. Ajde, još nešto. Hey!
Water is cool. This song is dedicated to our city. And we have to travel tomorrow, so we're just a little bit tired because we're traveling by 3 days. Now because it's so fun to dance with your girlfriend. Like when you
These songs mean the raising of brutal sexual acts. Berarda cookies. Pa naprijed je. Između dva sita. Eto, Gusak, reci, mi sad se vraćamo, jel? Pa jednostavno pitanja. Nije čovjek raspoložen. Ga, što mi vraćamo sad, evo. I bila je Ruskinja i ono... Pobjegla je. Na Kamčatku je pobjegla, jel? Vladivostok. Jebi ga. Italijani su. Tako je. Ovo je žmigavac koji je u prirodnim bojama izgleda ovako. Inače je žut i mijenja boje. Nekad je ugašen, nekad je upaljen. Da si ili popio pivu i igor. Nešto glavobolje rješavam, sve samo da se nalije voda. Bale, ja ne znam ček su meni ta glavobolje. Ja se udarim sam u glavu i odmah grešim glavobolju. Evo Maja ide sa pišanjem, Baš sam odvratna osoba što te snimam, što ideš sa pisanja. Maja, reci za kameru, reci dojam za kameru, ajde. Šta misliš o svemu? Baš mi je lakše sad. Reci samo ono oliversko pitanje, je li vridilo? Vridilo je. Eto, to je najbitnije što smo trebali znati. Da li je vridilo? Sad idu drugi auti, nasred ceste smo. Odmah ću ići čorit, odmah ću ići da put zato je onda naši peret ono umor poslije, to da mi još gore neka je bilo... Umor je zakon, da nema toga ljudi bi bili stalno živa. Nekad ono prek tjedna kad odem negdje isto na gig i sviram, dođem doma, tipa u 2, ne znam, i onda u 5 se trebam dići za posao. Posao je zakon. Onda ne znam, mislite, jel bi ono, šta, da idem spavati, Obiš ili nema spavati, tako, jer ne splati se. Onda ti još nešto gore nego, 3 sata ako spaš ti još si dalje. Sve vreme kad nisi još spavati.